ngā hau e whā marae. Hau o te ora, hau whakaaro nui, pupuhi nei kiruka ki te rāwhiti ki o tautahi. Kei konei au, kei te marae o ngā hau e whā. Kei konei hoki he whaitua whakamātautau i te mate COVID-19. Ka mutu e tuwherana ko te pōwhiri, e rere ana ko te reo rāhiri, nau mai haere mai e te hapuri kia whakamātauria koe. We're really wanting to promote the importance of testing, that this will be what the point of difference is around the community transmission with COVID-19, and if we can have as many people coming through, it's not a terrible process. We make it simple. You don't hop out of your car. You're kept very, very safe. I Waimaria Tahu News, i tāhana whai wāhi taka atu kia Jackie Burrows, mana hautu o He Wakatapu. Initially we're going to be doing it for around 28 days at the moment. There is talk about extension already, but 28 days. We are promoting this through social media, so we've got our He Wakatapu website, which we'll do some filming for today. We've got through LinkedIn, all those social, Facebook, and we are also as much through emails, through our staff, being able to contact whai order, etc. Aha kua kai kona ke ka whaitua whakamātautau COVID-19, he kaupapa rereke tō tēnei whaitua. It's meant to be simple. People are able, or whānau, drive around to each point testing station. So we've got 4 key points that they go to. The first one is they're met by security, they're talked to around what's required, and they start filling out some administration stuff that's needed. They drive around to the first testing point, which is administration, where they collect more data. They then go to the second, where a nurse interviews them, what travel they've done, have they been exposed to COVID-19, and then they move into whether they need to be tested, and that's the station 3. After that they move on, which is our point of difference for our Māori kaupapa, is the station 4, which in that station they are asked around their well-being and what, if anything, is required, and also we take contact details so we can follow up after, usually the next day, and then after that they then move up to being able to get some kai, which is a cooked meal before they drive off. Ka mutu iwhiu atu hoki au te pātai. He hara I whakatūri ai te kaupapa nei ki te marae o ngā hau e whā. Having it on the marae was a really important part of being services for Māori, by Māori. So being on the east side, we really wanted to have people comfortable. It also gives us a good space, and we've got Māori staff greeting our whai ora whānau as they come in. So it's just that little bit of a point of difference in comfortability. Nō reira rā e te iwi kua puta ka kōrero mō tēnei kaupapa. Nau mai, haere mai, tauti mai rā koutou, me o koutou waka ki tēnei taiwhaka o ngā hau e whā. Heoti, kia maharatia e nei tohutohu. Tuatahi ake, he roa te wā tatari, kawea mai e tahi puka puka, māhini, hau whakakahau mai I au koutou e tatari ana. Tuarua, mātua haere ki te wharepaku I mua I tō putaka I tō whare. I te mea ka re whakaitia te puta I kā waka. Tuatoru, kawea mai he timo he inu, hei whākai, hei whāinu I a koutou, ka mutu he kai hoki, he kai wera, hei whākai I a koutou, hei te mutuka o te whakamātautau. Tua whā, he mea nui tēnei te puta mai I tō koutou whare, ke haere mai koutou ki te whakamātautau I a koutou no, aha kua kārepe a koutou I te roko I te māwiwi. Ko te mea nui, kai te whakamātauria te tini me te mano. Haere mai, tauti mai ki ngā hau e whā. He nare te aika puanaki, Tahu News.